Every home every Ghana and Mebunu Bebrena any above who a sweat as a woman near bray a buying penny for iron for any year and penny for that and Moko I would draw any woman to be dear one more 80 hour or my moon. As I see a crowd, the people cry to poor one more F from freedom fighters are Sabram no more egg say one more and no ensign Eddie Ghana ha. Penny for your man penny in a pump for any of them so I hear for what that in Grunto ano theatre say one more mother patchu mini or form say one more near the sefata and to a month for Bobby and this one because he said one man deep woman penny dear ama a year as soon as Sabato one more Emma as one I said one more bottom as soon as dear one make us actually one more anno our form no and I'm so ama. Now saying the videos I would be a pia betuja afa ahemfo ebinum ene woman montuo munyama bia wo ya according to mbegunu ya mabo mudin sisia no wo musu se ense enfata eno na nam so amaya going across video bi as a video no emu no ahemfo mienu esuso me Ghana ahemfo mienu atese wonim se ahemfo de eba no on ahu siesie mu a yesika kokko tutu ene de se ba komade de de hyehye ensa ho kawane de keka ho na eno ene ye de gold ankasa kasa pa enti na ete video yi emu no ahemfo na wo mo ewo mu no na de se wo mo ekomade ene wo mo yiye ene wo mo ede hye Arabfo ahemfo mperifo bi ekomu na de se wo mo de hye wo mo kom awie na se de mo no ene Arabfo entaga ye from jalabia ibi ade de se de emmo mo anwani adia wo mo da se bi kotokoto ene de se Ghana fo mebu ni bi aka se aso etie nananum pa wo mo man mu nananum a wo ye empanifo ahemfo no enti aso se wo mo edwen Ghana fo eho wo mo dwen mebu no eho ebre ene abrebese bi efemu no eyomo eni suade hu ana se eyomo ayem hyehyade bi ana Denti senke bibi sa enke suban bi se wo ntimi ende de for video yi ameka wasem ye bohwe mra sesa ne ba echi sem abeto dwenya no mesan dia bata wo dia somu ما شاء الله يعطي هدية للشيخ خالد الغامدي هذا الذهب الخالص لا ليس مو ذهب الله ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله الله جاد نالت عليك يا شيخ ما شاء الله الله اكبر it was a false sena mechanical no sa pepe ene mako hu ewo video no emu na so na meka no emebu no so atwe video yi emu nsem ayemfo mu ni a de wo mu ababonte se wo mu afa wo mu nananum esubar amana ye tan tese wo mu eka bosi se mo be kai atete according to history kakra ye betu ya ye kyerɛkyerɛ no na se ye nananum no ebribi abrofufuru mu krom bepie mu o man mu so ko mo de nyamesem ebre ye no wo mo ba ye no ebi wo mo kwohyehyɛ ye slave trade no mu bi na slave trade no sa be ne ska enhye da nya de wo ho pan na se de wo no wo de ba no wa beje de wo pe ebi efri abrofo no eho na hono mo na se nam so ma ye nananu ahemfo no bi no wo mo timi boaboa wo mo nananum wo mo emma wo mo kro ma ni bi eboabo no dim wo mo ma abrofo so wo mfo nkoye nkoasom ene de so mo de gye ebi de gye ensa gin na ebi so de gye we friend say entuma keke na ebi so de gye etu abuba ebi kra de omo de gye sugar keke obi kra de cup bi ketekete bi ene na wo pa fi abrofo ene wo so a ne kro mafo ede ma abrofo ni mebu ni so omo
enkoje entona esi ana kwatse saa pepepe na ahemfo ene mpanimfo e wo omayi emu no saa na mo ne bia no mtu no mo de eye enibie ene abefo akata ho kakrabata ye de senti na ena wo mo etwa so e wo ya penso esa nti saa dia egeba ne sen ene ka gold so na sifa so mbo efa na ebiem so eka ya mamre ho eka ya nipasu ye ya ngasa ya sase ade anka ese nke ye mfa nye bibi emwa ye man na be kokrampo no nsase wodo ye to gold wo so krampo no se mputo wo okra de hwiri bakuse ni wo na nsu ye tibe yi bi ahye ko ma ma ohene wonya bi ahye ko ma wo sanse bu so na woti ade kokko so nti na se kokko abu so nti no ade kokko abu so na se kokko abu so nti na se utu kwa kra utu de cheche na womu so womu kro momani atie nti no de che wo no so ma ade a ye ha emu ha atade eye jalabia gaga na aka jalabia aka de ehunye nasa na ese mutibi edi gold ankasa edi mo je jalabia yi edi ba ha se na ese fa so pa de wo ma hu se fa so gold no so wo ma hu krapo so mo ton sa gold krapo a ebetimi aboa ama emebu no bi krampo no ebi enya edwuma bi aye anase bi mpo krampo no enya sika akra akoma no ntisa eye anamo na anfuno etu ye na epese menkunya yete se grid bia ewo ayinfuno ebi esobane niam no betafo si ekasi ye chane sa kwa nso aso na we are not being fair to ayinfuno so because there I say yewo a global village mu yewo they say no area so nia be say global village where they always share nipa yon could grow any other for good partnership and relationship with you know people you have to give gifts so na be able to make good partnership any relationship with people from other countries so na be ya a bit me about in terms of projects and now funding be for anything they say maybe that was the entire time and feel chia one they go to sana one yenim but concluding on the video said so one go dark chair no maje e jalabia nkwa na say na ye kan asem no asi e fa bakoso but we should also look out for the other side say maybe na for the betterment of omukura hodwa womo eda no enti en womo de yes I go no man na so womo tu sa anama ni niam no bitafo me video na asomo mahwemu ebi me de wonsem so e de asomo adwonche bia mo mo de afa nto ayen e ye comment section ho na bi mo share video way on all the social media platforms. Follow TumaGH or Instagram, Twitter so at TumaGH_, Facebook so TumaGH. Then I'm always enemy every day share